Kitabu cha Isaya mlango 40 Mlungu ndengwa visi wa Israeli. Mstari wa kwanza. Nyamala ni mbele zangu henu hata visiwani, hata mataifa ni mazipe nguvu mbisha. Aricheni mazehehi maze manena kunzubanyika mwenga hao hatu wa hukumu. Ni anarenu la mtawali kula ngombalero azuwa mtu ambaye anapata ushindi kila endako. Ili kugangiza mataifa mikononi mwakwe na kwa shoga atawani. Kwa mshuwe nukwahenda makale vumbi na kwa uhawe nukwahenda makalere wiso zofuso. Anainga na kukira salama hataka ngirari yo kaza ishoga kamarwe. Ni anarehenda na kuitimiza utuo asiaye vijazi hangu mwanzo. Mimi bwana wa kwanza na wa mwisho ndimiri henda visho. Hata wavisema zona na kwa ugoha, hata wapembezi za dunia manatetema, manasongera mbere manaza. Kila mtu anamwaviza mwanziwe, kila mtu anamwambira mwanziwe, zipe moyo fundo kutsonga na mwongeza moyo mfulu wa dhahabu, na yeye lainishe na nyunda na mwongeza moyo yapiga ifulawe, na kuisifu kazi ya kuguzanyana kwamba ni kazi mbizo na ni kuguzanya mwanga na misumari njunjunju ili visitukuke. Lawe Israeli mhumiki wangu Jacob nire kusagula uriyo wakishe zicha msenangu Ibrahimu wenire kuhala kula pembe za dunia na nikikwamba mhumiki wangu niza kusagula na sikutuhire msogo emana mimi ni munga nawe sende wasiwasi mana mimi ni Mlungu ndakuongeza nguvu ndakwaviza ndakugwira na mkono wa kuria wa hachi yangu lola aho simareo na koroduluzo mandaguro na ebu na kwenda wasiwasi amashinda nao nawe mandakala sikitu na mandangamika ndamala amapiga nao nawe na kundaona amareo hehanawe mandakala sikitu kamare mandakala hereke tukiricho kakiho kwani mimi wana Mlungu ndakugwira mkono wa kuria na kwambira usogohe mimi ndakwaviza usogohewe Jacob uriye uhere katungu wa Israeli ndakwaviza vile ndicho ambacho ye Bwana mkombolio mwero wa Israeli lole ndakwenda ukalekia kiza kikali cha kusolera chenye meno ndaitisatisa mirima na kuisagasaga kizo ndavienda virima vikalerewiswa ndaviheta na lumvuta lundavifusa ikuzi kinda vitsamusa na undafahirwa kaiza Bwana na kuzonyera ya mwero wa Israeli akianaso ima na malamazi na kahana dhimizi na uma kwa kihu mimi Bwana ndazigija mimi Mlungu wa Israeli sindarisha ndahenda mihoimbo ole zulu za virima na matsoga maziga boke kaiza madeche ndagaluza nyika ikaleziara mazi na tuwafurufu akale vizoja mazi ndala ya mierezi mishita mihadasi na mibono konyika kize ndala ya miboreshi mitidari na miti ya Ashuru hamwenga kwamba atumaone na mamanye maaze na mangaliru hamwenga ukala mkono wa Bwana ndoro henda utungu mwero wa Israeli ndari yumba. Mstari wa 20 vizuka kavinama na yoyosi Bwana namba hayareheni maneno genu mboza ni maneno genu kakuzihehera visho ndo ambacho ye mtawali wa Jacob vireni vizuka chenu vifambire kunda kalani haifambira motu rigo kala kapindi kala gereni mautu gani kwamba ugazi na humanyo kambola nago na gago hedu vifutangazira motu rigo kuza hafu manyisa motu rigo kala badaye na sufunda kubali ukala visho ni Mlungu na vende maze dumai ili fishangaye na fogohe lolani ninuka mkitu kiza kazi yenu sikitu ya msaguleye nini nitukizo natagula mtoka leo ngombalero wazua na yanda kuza na kwa vuri na yeni iye arihaza ezi na rangu na yanda joga atawali ala mtajoga etorove edu mumbi wa nyungu joga jolongo ni anareo biruvoro unokula chaho kwamba fupate kuumanya na anareo birangu kapindi kwamba fambe yeni mwenye hachi kahanata mwenga refu manyisa kahanata mwenga refanyesa kahanata mwenga areskramani nogenu nakala kwanza kuambira mza Sayuni nikiamba lola tiano hano na minda apata atwa Jerusalemu toko arehera uvoro uzo rotu hamato kaiza yo Milungu nikona kahanata mwenga dimeko atha ambaye ni kumza salena demokoni zigizia utu lola Milungu yosini bule kazi za usikitu vizuka shaoni lupe hotu